Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Enrica iti San Nicolas, Ilocos Norte. Dear Manong Nemi, dudumteng ti problema ti maysa nga tao Manong Nemi kasla makulkula kanayon ti panunot na. Wen, kasla may pabaklay kan kuha na ti lubong kan kasla saan na nakabailan pa nga ibturan ti amin. Gapo, kadagiti saan nga maliklikan nga problema. Nga inda karkargahen. Nangro na Manong Nemi kas kanyak nga may nga anak. Nga kasla siyak ti magbaklay ti problema ti pamilyami. Ti problema da papa kini mama, ti problema kadagiti kaapsat ko, ti bukod ko nga problema. Yan po nung una iti kaunada Manong Nemi nga awan ti problema, nga awan ti solusyon na. Saan mo malakid ti problema? Saan mo nga talikudan? Manong Nemi siyak na Enrica, ilanad ko dito iti pot nung anagan ko, ken address ko, nga mawagan naklatan ti Enrica. Kahit kumet nga buray. Ito'y simple nga makungkon nga true to life success story idibiyag ko, idibiyag mi. Naman pa ididamo Manong Nemi kat nagulo, nakiru ako nada. Kat kastoy man nga rugyak ti amin. Sangsangpet ko dito'y balay, itinayta nga malem, nga nagkapuak itilawag ang pagbasbasa iti korsok nga maskom. Terjer kon manong. Ket nasang petakmanen ti panagap-apa da papaki ni mama. Makauma Manong Nemi. Makauma. Naguna kitinakem ko. Basta kita nagiti duwa Manong Nemi mamano no saan da nga agapa. Amay may salaeng Manong Nemi di pagap-apaan da pama da mamaki ni papa. Di kang kanayon nga panagsidsidir ni mama. Gaboy di panagbababae ni papa. Saan ka naglibakpay? Ha, gago! Hanugutem manunusan. Ngem patsik. Adamanin babaim. Na? Iso nga mamano ka manin nga sumangpat dito'y balay. Saan ka nga sumangsangpat pay? Agdalid ka ni silog ni babaim. Ha, saan ka nakasapulan? Saan ka nga pagkanano? Agtalaw ka! Harami dem ti kayat mo, kasta Ahmed? Kahit idaw-dawat ko, nga sapay ko tamakasarak ka iti babae, nga manggerot lima magbakim, tapno gibsen ti araramidem. Manong Nemi linabsak ida iti salas. Kasya iti dialogue, nga nangigak, nga impirak ni mama. Iti pa nang ituduna, kay ni papa. Linamsak ida iti salas kat simre kang iti salid ko tapno agpelas. Diya kumakayat nga denggen Manong Nemi ti panagap-apa da papake ni mamangim isumat lata ti mangmangik ko. Bumigpigsa ta siyempre. Sumangbat tumat ni papa ka nagpungtot. Manong Nemi, ikarkaron tumat ni mama ti agsao-sao. Agdinuklos danton Manong Nemi. Aglinlinayat danton. Huwag. Kada sino kumati saan nga makulkul ti panunot na? Sino kumati saan nga masuron? Sino kumati saan nga makapungtot, makapabwisit? Mapukaw kubid din, mapukaw kupigid din, ti ganas ko kagbiag. Makapagrebrebelde akon Manong Nemi. Ti pagsayatan namit kadi Manong Nemi kadjakpay na puutan nga dinisuan ni papa ni mama. Lapyapay ani mama, ti mangkarkaramas ken ni papa. Ngam no kan kanayon lata nakastoy amang ano. Saan to na makapagtepel ni papa? Ket mandistuan nanto ni mama. Saan ka nga nakarkaron tuwan nga dumakil ti problema. Babaero ngamin ngagpaiso ni papa Manong Nemi. Saan met nga iso ti makuna nga guwapo. Ngam nalaing ngamin. Ti palabras na karagi ni babae. Ken siguro ket alisto lang nga masulsuli sugmat dagiti babae. Ken alisto met mangsulsulisog ni papa. Kang ronan na Manong Nemi nga naglaing ti palabras ni papa no kasta nga makainom
Nagalisto pa ng sulisog na panangaluko na ti babae. Dinanton mapupuutan manong nemi nga dinan malagip nga saan ko mga rumbeng nga ramidan na ti amin. No kasta nga dainom ni papa. Kasta ti pamatik manong nemi. Getsang kaibaga ni mama manong nemi abasol ni papa no apay nga naribok ti pamilya mi. Iso ka no ti malas sa ano pulos nga umasenso ti biyag mi. Natunday manong nemi dagiti arapahapda. Gapo ni papa, isot ibabaga ni mama, basol ni papa. Malas kano iti pamilya ti araramidan nga panagbababay. Nga dadarga po na no apay nga natunday dagiti arapahapda para kada kami nga nakda. Empleyado idi ni papa iti munisipyo mi manunay mi awan ko maidi ti problema iti panagbasa mi nga talo nga kakabsat. Ngemi di addan damanong junior nga inauna kanimanang Amy iti kolehiyo. Nagkakaso ni papa gaboy iti babae. Kanidi tasabalin tinagmayor iti ilimi. Impamuspusan dameten nga pinaikat ni papa. When pinaikat da ni papa iti pwesto na iti sabalin ti mayor. Isumiten manong nemi nga napilitan ni mama nga napan nagtrabaho iti Hong Kong akas DH. Tapno may sakad na iti panagbasa mi. Yaman niya nga nagsakit manong nemi. Tanatunday tarapap ni mama ken nasayang laeng digiti nagrigregatan na iti panagtrabaho na iti Hong Kong. Tay ditandani nagturpos kuma ni Manong Junior iti kurso ng engineering. Nasikugan na maten tay nobya na ket pilit nga nagsardengan nga nagbasa. Ket nagasawa nga di na oras mahano. Kastamat nga nagliway ni mama wano saan nga nagliway ni mama kung nakkumanga na magbaga kada kami. Nga awan ti sabali nga ramidan mi no di mangipasnek ti panagbasa mi. Nga manyat na pasamak. No anyat na pasamak kini Manong Junior nga inauna. Kastamit ti napasamak kini Manang Amy. Nakiasawa mo't nga di na oras ti Manang Amy gabutan nagsikog kat saan nga naituloy ti panagbasa na. Asin no kumama nun nemi ti maragsakan. Asin no kumati saan nga madismaya. Asin no kumati mapukawan iti saan nga mapukawan iti ganas ti kastoy ti nagbanagan digiti duwa kakabsat ko. Manong nemi imbilin idi ni mama kini papa nga bantayan na kami. Yan tanging kit awmat idin ti steady nga trabaho ni papa. Pa extra matlatan ngayon tultuloy na kidi ti panagbabae na. Adon di kiti kundahoy nga sa ami mapasangpet ni papa iti rabi sampay idin nga iso iti pangipaw-paw itan ni mama kadig iti kwarta nga kasapulan mi. Huway manong taagamak ang mga no iso teramaten na ngagbabae nagiti pagkrigregatan ni mama ija Hong Kong. Ketkas na kunak itay manong nemi. Asin no ti saan mabuisit. Asin no kumatisaan nga madismaya. Itilikodan nga haan ngagsarday ni mama nga magbaga kada kami ng runa kada manong kinimanang. Ngimnoan niya't inaramid ni manong kastamat tinaramid manong ni Manang Amy. Ha, natunday terapaap ni mama para kay kuana. Idaandan ni Manang Amy ti third year iti kurso ng nursing. Iti simurot mutten iti nubyo na tamasikog mutten manong. Di kat kapilitan nga nakiasawa mutten. Ha, ada nasawa dagiti duwa kabsat ko. Ket siyak layan tinabati nga pangnamnamaan ni mama. Asabi ko ma, tadyak ka no tultuladen dagiti kakabsat ko. Ulit-ulit agmat idi ti karik kini mama manonemi nga jak pay lang makinubnubyo
Ngayon ti makadakas manong. Kaya jak natungpal da ita akarik kayong kuwana. Ada idi nagkinawatan mi kini Carlo nga classmate ko. Ngayon, inlimit ko da ita kini mama. Kining karikmet iti bagik manong nemi nga jak tupulos ipaay ti bagik kini Carlo. No masansan nga kami agbuhi ti sine. Ket numan ang awisan nga hotel kami. Ngam jak mat umanugot ket pasaray dayta. Nga panagkedked ko manong nemi ti saan mi nga pagkinawatan iti nubyo. Kaya di manong nemi tanagawid din ni mama nga santo nang agsublipay sa Hong Kong. Nagbaling nga strikto kanyak. Check upan na amin nga saan kumarumbe nga pakibiyagan na. Nang runa iti cellphone ko manong. Ket kakaasyak lang idi nga mangilimlimad kang kuana no adadyak madilit nga text ni Carlo kanya. Makulit mat ngamin ni Carlo manong. Saan kay bagag kang kuana nga saan nagte-text no adakon iti balay mi. Ngam aribin na matlat. Kanawin nagpayan nga masapa nga agaw-awid. Tanumaladaw ak lawasit manong nemi makangigak tumanen. Iti pakasaktan tiriknak manong nemi nga sao ni mama. Kasla saan nga amo ni mama manong nemi ti magkasarita ta na siya at sipon di pinaay di kiti kakapsat ko iso. Oh, danga. Mama, nyamanin day tadanga ko na yun. Kaya dalaga bet. Naladaw ka manin. Napagkakadimanin nakidate, ha? Hoy, no kaya't mo agsaya at tibiyag mo. Buno sa among katultuladan digdi kakabsat mo. Awan ti sa baling aramidem, no di mangipasnek ti pa nagbasam. Saan ka pailahan nga agpapaaram dang nga. Ikatempel at aram mo, nalawag. Mama, awan ba't pinubyo ko? Panubyo, siyak la mamati. Hindi ka mamati o mabalin ko, basta awan pa tinubyo. Dagitan ko manong nemi ti maulit-ulit nga magbagakaniyak ni mama. Nga imbes kuma nga nasya at iti panangibanat na. Ngem saan? Nagmayat ko mga denggan manong nemi nga tungpalen ti gonana. Anak ko, pangaasim ka di iti ado. Tadinak ko mapaayan nga para matlayan kang kati amin anak. No makapagturpos ka, kat alalis tumitlayan nga makastrik kati permanente nga trabaho. Kat no, kahit mo tumitintag pamilya, pilim tikas kang ka nga nakaadal. Kanada na talaga ng trabaho na. Tapno, napindas ti, bangunan yung pamilya. Kendi mo pilpilyan tikas kini papang mo. Nga babaero. Huwan manong nemi nagbalid idin nga strikto kanyak ni mama idinapaay kadamanong kinimanang tanaki asawa da nga din na oras. Kendi agtultuloy nga kina irresponsable ni papa nga asawa ken ama. Ken iti panagtultuloy a panagbabae na. Napya kumamet manong nemi no siya at iti panakisarita ni mama kanya. Ngem saan? Ginugubsang manong nemi. Naurnos kumamet ti panunot ko manong nemi no siya at ti panakisarita ni mama kanya. Adda kumamet inspirasyon ko. No, isardeng da kumameten kada da papakin ni mama ti panagapapad. Nga isardengan ni papa ti panagbabae na. Tapno awanin ti rason nga paen ni mama isuna. Uno saan? Bye-bye anlatan ni mama ni papa. Yan tangi kada. Di namat pulos may kat. Di ba babae na? Tay kuma awan ti amok nga problema tapno jak mata pulos mapanunot kuma ti agrebelde. Sa sino kuma ti anak sang agrebelde ti kastoy nga mapaspasama. Pasaremet inak no kwa sumok na dito simbaan manon nemi nagrona numariknak nga nadagsen ti barukong ko. Noa. Panunutek dagiti di pulos agsarday nga problema mi. Nga kang kanayon kumet nga daw dawat iti Diyos.
nga masilawan ko ti panunot ni papa tapno isardeng nan ti agbabae. Tapno agtalnamot ten tirik na ken panunot ni mama ken saanen nga masaksaktan. Asapay ko ta makapagturpusak nga maadaanak tinatalged nga trabaho ken maadaanak to kumamat iti naragsak ken naurnos nga pamilya nga hagsardeng kuman ti kastoy nga panagsasaruno dagiti problema mi. Sapi ko sulbar dagiti problema. Dahil tanong ko manong naimit nakidaw-dawat kini Apo Diyos. Nukasta nga iso ti kasarsaritak manong naimit. Kahit kumutunay ti makapagturpos, kahit ko asaan nga mapaay kanyak ni mama. Kahit ko manong naimit ti maadan tumit tinapintas nga trabaho katno agasawa akto. Masapol nga naragsak ken naurnos ti bangonen mi nga pamilya. Ta sino kumati saan nga mga rapap iti kasta sa sad ti bihag manong naimi. Diyak kayat ti maitulad kadagiti kakabsat ko. Ni Manong Junior, makipaspasada iti tricycle. Talon dagiti anak da. Plain housewife met manong naimi ti ipag ko. Lusyang payen. Hohen. Rimapis mo ten, tikabsat ko nga ni Manong Junior, Manong. Nagkakugwapo, idi isunat estudyante. Magipaspasada mo iti tricycle ti asawa ni Manang Aimee. Dua mo ten ti anak da. Narigat mo ti pa nagbiag da Manong. Namin adon nga imay nagpagpakaasi kada mama kini papa. No kasta nga adda emergency yung pagkasapulan da iti kwarta. Nang ruwan na no adda masakit kadagiti anak da. Kahit no kasta nga umay damit kahit no kasta nga umay damit isarong karda kita puko da mamaki ni papa. Imbes ko mga naragsak ni mama nga makakita kadagiti apuko na. Ngayon saan tanaim mo na iti panunot ken barukong na ti pa nakapaay na kadagiti kakabsat ko. Dahil tapay ti madiki ni mama na di na maawat ti kinapudno. May ramraman pa yan digiti apu ko na kasla kagura na. Agrabrabal demet no kuha ti riknak no kasta nga. Kasla kahit kumatan ti sumurot iti boyfriend ko no kasta nga awisan nak ngayon kami ti hotel. Kahit kumatan manong nemi nga mapadasan da ti bagbagada nga mapadasak natin ti bagbagada nga panakipag-sex. Uwen manong nemi ado dagiti pakaisungsungak kabuti kastoy nga panagrebrebel tetriknak. Diyos ko, silawan niyo kumati panunot ko. Diyos ko, patipkirin niyo kumati panunot ko tapno sa anak nga mayawawan. Diyak kayat di may tulad ka na kamsat ko. Kayat ko, ti madaan tinapintas to nga pamilya. Kayat ko maragpat ko di gitarapahap ko. Kasta no ko ati pampanunutek no kasta ngagmay-may saat nga mangpampanunot ti mapaspasamak. O mapapalak ka dagiti kaeskulaak dagiti barkadak dagiti kagayem ko na ornos ti pamilya da manong nemi. Kasla da kami laeng ti kastoy ti biyag na. Apeng nga ta. O en manong nemi may turturog ko deta no ko pa nagpampanunot ko. Kat nagtagtagay na pakmanong. Kas lagpay pa sumano. Gapo kampay idi ti sakit tinakam ko manong nemi. Kat kampay idi nga simurotak kinirulan. Imanugotak manong nemi nga agcheck-in kami ti hotel. Gapo ti sakit tinakam ko kampay idi kat simurotak kini Carlo nga simrek kami ti hotel. Kaya di makastrek kami manong nemi. Naging narakop kami iti naka-irut. Naka-alalis to dagiti pasamak manong nemi. Di mi napupuutan nagpadpada kami nga lamu-lamu iti nubyo. Ket kastao na yan ti panangruan sana kanyak manong.
Ora lagsagsagawis iti riknak. Nagmayat nga riknaen ti panagkinikinit na manunemi kadagiti adda iti baruko. Nagmayat nga riknaen ti panangagek na iti tenged ko manunemi. Ti panangkagat-kagat na ti pidit-pidit ko. Ti panagkinikinit na panangkagat-kagat iti babatit ti pidit-pidit ko. Nangaro na langarudan manong nemi idi ta kampa idi adan dagiti bibig ni Carlo iti barukong ko manong nemi. Carlo, nagmaya heaven nga talaga. Kastoy gayam. Adadan ti pa nakariknak ti imnas ken gana sa kunada manunemi idi ta adan dagiti bibig ni Carlo tinagbaitan dagiti legs ko. Nga madadan manunemi ti imnas na idi ta may paikon kampa idi ken ni Carlo ti kinabirhen ko. Numampay nakariknak kampa idi manunemi tinagpaido mga saem nga mapagapaman laeng. Tagalpasan day nga sa Jakon na may ladawan ti imas ken ganas nga mariknak talagang nagmayat manong nemi nagmayat Carlo heaven Carlo nagasasugak manong nemi ngem naati pa dayta nga mapaspasamak naati pa manong nemi dayta pa nagtagtagainip ko iti gugunggungan nak ni mama. Hay agring ka manong nemi jak na ilak namin ti silid ko. Kat simrek ni mama, nakita na ti cellphone ko. Kat nabasa na ti text ni Carlo. Kat natalimpuangan ak manong nemi, natalimpuangawak. Ako naklano, pasit pa lang ti tagtagainim ko ti mapaspasamak ng puno. Tung patungpain nakmatan ni mama. Alpud ka? Garampingat ka? Hibagam nga awan tinubyam? Himat-damat gayam? Kaya tultuloy na manong nemi tinang sipat-sipat kanyak, nang pungot-pungot kanyak, nagikikisak, nagpapaarayat tak, nga mawampulos ti marayat kanyak manong. Diyak pala inamin idi kini mama, ngam tinawagan na gayam ni Carlo, ket inamin na mismo ni Carlo kang kuha na nga da relasyon. Nagtagtagain pa, kampay idi nga naipaikon, ti amin ko kini Carlo. Kalpasan na nakariingak iti panang tungpa-tungpa ni mama kaniya na naduktalan nan ti palimad ko. Intultuloy ni mama tinangdangdangran kaniyak manong nemi nagikisak met nga nagsangsangit nga nagpakpakaasig nga sardengan no kon ni mama. Ngayong kaslaawan ti mangeg na manong nemi. Kaya ti panagrik na kasla imbunton amin ni mama kani ak tipong tot ken gura na kini papa ken di kakabsat ko. Papaunay maten manong nemi sanak maten nga sardengan. Nakulaapan di panunot ni mama manong nemi tinalaos nga sakit tinakam na gapot na paay kadagiti kakabsat ko. Nasakit tinakam na tiraramiden ni papa sa kasjay pang naduktalan ng adanubyok. Di kat kahit nangasawin nga napaay matmanan kanyak. Uwen manong nemi. Imbunton kanyak amin ni mama di kiti amin nga pungtot na. Ngayon taon na iti kasakit tinakam ko. Nuapi nga siyak tinang ibuntunan ti amin na pungtot kang gura na. Nga papanawin na kun manong na ito. Agrabrebeldan diriknak iso nga siyak napupuutan na binalis ko ni mama. Nakigtot mat ni mama manong nemi idi maamukmatan nga balsa ni suna. Tapno lang sardengan nakunak kat binalis ko tinumpak maten. Nabiglamat iso na manong nemi. At ti bumalas! Takasanusan takmatan nga sardengan! Sobra kayo matan, mama! Sobra kayo! Ang sobra kayo! Napunuan akong di hasta kararamitan nyo! Manipudenda kayo dito! Kalbasan ka nagpurgod kayo! Nakaisi street no kayo kanyak! Kinurisan nyo ngayon bilang nga pumanawag. Ngayon pumanawakon. Agtalawakon. Kahit kung ti pumanaw, panawakon dito ngayon perno nga balay. Kat inaramid ko manong.
Nangalak sa pagmanong nga gamit ko, kani di rumara kon. Awan na pulos ni mangig ko panangigawid ni mama kaniyat. Agbirbirakat kat di manong nemi. Nga awang kano ti utang ko nga naimbaganakem. Awan kano ti sarserbik nga anak. Da kami kano nga gaama di buwisit ni biyag na. Kadadu pa'y manong nemi nagiting bagbagana. Nga dadamit ka nagrebel dyan tirik na ken panunod ko. Nagkamangak iti balay iti best friend ko nga ni Wilma manong nemi kaning magak ti problema. Kang ganayon mo nga bagbaga kanyang data problema makit sawanin ti kabarbaro kanyak. Ngam ibagam ko ha ket nagkapyan da papakin ni mamang mo nga saanan nga agbababae ni papang mo ken nasiyat baten ti biyag dagiti kakabsat mo. Di anda baro nga damag. Ngam dato itang ibagam nga napnuan ka maten, agrebeldekan, pinarawam ni mawang mo, karibay ka dito balay. Pangasin Wilma, pasang bayan na ko ma. Saan nga saktag desisyon, ngayong kabayatan nga awampay da ba makinig papang ko? Ha? Sumrek ka? Kantawagam di boyfriend mo, ni Carlo. Apay, kinaguran na kan sao. Apay, siyak tirumbay nga manggura kang kuha na? Kaguram ni Carlo? Kawan! Naduktalil ni mama ti amin. Gabat ti panangamin ni Carlo. Isikaman ngamin. Sabi nga di mo in-lock di salad mo. Kat simrik ni mama mo, nakita na yung cellphone mo. Kat nabasa na nagiti text ni Carlo keng ka. Sana tinawagan ni Carlo. Inamit ni Carlo. Nagtagtag-iinip ko ti kunam. Madamatagtag-iinip ko eh. Ket ure man lang ti tagtag-iinip ket makariknak ti ragsak. Gabot awan ti ragsak ko. Awan ti ragsak ko, Wilma. Ngayon ti tagtag-iinip ko, nagragsak kasi ka. Saan nga nabitin? Ngayon kahit ko kumapay nga maulit yung tagtag-iinip ko. Siyempre, nag-hotel kampay idi kini Carlo. Ket naipay kung tibagi keng kuha na. Siyempre, at the second round, di ba? Kawang kuha. Yung saan nga naulit na nga second round. Gabot tatong tinong patong pahanak mo ni mama. Wilma, my friend, please. Dito yak kumapay laeng. Kadya kung kayat pa'y ti agawin. Tinawagak nga rod manong name ni Carlo ket sumong batmat nga daos. Sorry. Happy ngamin nga inamin mo. Sikaman ngamin. Apay nga naala ni mamang mo ti cellphone mo. Ket nakita na di nagan ko. Uri ko man nakita na. Nusabong inamin. Uri saan ko aminin. Nabasa naman ti message ko. Sikaman nga min, api nga sa mong dinilit nga dagos. Kinapi nga sa mong ilak ti kwarto. Ado nga pamabasol manong naming yung ure nga tano anyat araramiden mi. Saan nga yung bababahoy pa eh. Tinalpasan nga napasamak. Timadi manong naming kat naduktalan na ni mama ti amin. Timadi manong naming kat nagrebelde tiriknak. Gabong nga rutikas diya ka napasamag. Nga siyak tinangibuntunan ni mama. Ti amin-amin na pungtot. Kangura na. Kada gini kakabsat ko ng runa kay ni papa. Lumaminsan manong naimi kat mawatak met ka ditirik na ni mama. Kas may isang asawa. Asawa nga babae nga masaksaktan. Gapo iti panang lip-lipot ni papakin ko ana. Ti may isang ina manong naimi nga napaay kada manong kinimanang. Sa siya pakapaayan na kadimanin. Ang natalimitik. Sambat nga nga mabaling nagtali na edak iti balay da Wilma. Ngayon nagtali na edak dito'y manong nami ket mawatan dakmet dagiti naganak kini Wilma no mambay bagbagaan dak. Kas may sa nga naganak. Asa nga rubeng tinaramid mo. Ngayon kaputasan ka pa ila makapanunot din na siya. Alakad na siya at magdondakan to'y. Tagayan mo nga rod dyan anak mi. Dito ka palang harod ah.
Katinggamit la ituloy ti panagbasam. Ngayon ito naawanin ti gastos mo nga, alangan ba't kada kami ti bang ti gastos mo. Isunto ko man ti panakapanunot mo nga agsublikan kini mamang mo. Yung saan ka nagsubli man. Tatalo laeng nga aldaw tinted na ginanaganak kini Wilma ti panagtalin na ko iti ayanda. Tinawagan nak ni Carlo. Di mo kaya na talaga tagawid. Abay, saan ka di nga tumutawag mo nagtetext ni mamang mo? Nagtetext. Pag-awawidan ako. Ba't lagayam? Nga mao malapulos pa nagpa-dispenser na. O malapulos pa nagsuri na. Sige nga na. Umay kalahin. Nutoy, di tayo daw Wilma. Di ba panahon na kan? Pagimpanang karot kanya. Basta, siyak di makamukin ka. Carlo, saan ka may bayaan? Gas iti ka rin ka, Enrica. Ipatpatig ka. Kat saan ka may bayan? Umay kaalain. Kat ibang ka iti nasaraka nga pangikasaraakin ka. Ha? Ikasera na? Kamon. Ikasera ka? Kat ituloy mo tagbasa. Ta makamuklata na. O dari kita'y allowance nga sobrang edad ni papa, ni mama, di itag ikang ka. Ikasunong ro doon agmatrikula, agtesa tayo. Basta siya ti makamo. Aglibintan. Ano? Aglibinta. Kat pagbasain ka. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi inkaseranak ni Carlo. Iti may sa nga balay nga bakit laing tagigan lula na kano. Lola, ay, Carlo, kas iting bagak ka na kayo Lola. Ni Enrica, girlfriend ko, again dito eh. Tanapya lang ang takadwayo. Kada siya ito, dakad kadwak. Di oras saan kayo ngagbayad, no, kasara ako nam. Isungar timangkat kadwa kanya. Well, Lola, alalala, agem naglagipim na, dito takar lang. Agkasera ditoy, ngem saan ka nga umyan ditoy, ken, mawata mo tiket ko sa wad. Wala, no problem. Nagnaruna kang ka, Enrica. Sikat ti babae, sikat ti mapukawan. So nga gingang, adda kayo ditoy, adda kayo ti puder ko, si ka Enrica. Ha? Awad sa baling haramidem no di mangipasnek ti panagbasam. Tano, adda pagkukurangan ni Carlo ng pabasa kang ka adda akmet na pensyonada ak. Mabaling kamat nga tulungan no pautangan. Manong nemi ti amok idi kat aglibin kami ni Carlo. Ti amok idi manong nemi kat agkaida kami. Ti amok idi manong nemi kat pumudno ko man ti tagtagainab ko. Iman nga nagsihat ni Carlo manong nemi ta amo ng respetaren ti kinababae. Dito una ti pagyam niya mahanag. Kahit nangasawan manong nemi. Tinakmadlaeng baybayan ni Hapo Diyos. Kahit nakananamang manong nemi nga maturpos kumitlain ti panagbasa. Tinawagan nak ni mama manong nemi sinong batak. Ayam mo anak. Ma, ditak pakadanagan. Adamang pabasa kanya. Kasukat ti bagim. Saan ma? Adam, nangipanan ni Carlo kanyak nga balay din ulang na, pensyonada. Ni Carlo timang tultulong kanyak. Kastamat lang kini Lola Sabel. Nasyate ka sa sahad mo no kasta anak. Uman man, dinak pakadanagan. Sorry, tinapasama ka anak. Sorry mat mama. Sige. No nasyate ka sa sahad mo. Nasyat unay. Yung napimbilas ko mamit lang ma. Anak mo, agawid ka. Ma, dito yak palaing. Dinak pakadanagan. O sige anak. Ituloy ko nga rin tinagbasa babayan titulong ni Carlo kastamatan kini Lola Sabela. Aging gaman ng nemi di malpaskon ti third year kata sumureka kumanan iti maudin. Hindi pa siya rin da papa kini mama dito'y kaserak manong nemi. Pa? Ma? Babalik ka di dumanon. Dumanon ko yung Lola. Ada papa kini mama. Ay,
kat pastra kami na apaw. Agtugo kayo ba? Na, ay, Jesus. Kung nakmalano, kasla kay asukin pusa. Dati ko na ni Enrica. Nagkinawatan kami, nana. Iso nga rin may kam dito, tapno sukunan namin ti anak mo. Awan ti pagdanagan yon, nakapagsalita kami ni ti asawa. Agad na siya at man launin dita. Anak, balbaliwan ni papang mo. Adama rin na strike ng trabaho. Kahit napanagnigan na, kabayatan ti manong nga bulan, nga talaga nga napas na kanisuna. Agad na siya doon na pa, ma. Iso nga, da kami ti makamo, nga magpabasakin ka. Ngayon, masapol nga gawit kan sa balay. Manong nemi ti bakas daawak, pati da manong, kanimanang, kata ibagbaga da papa, kanimama, ngagbasa da mutan. Nga ituloy da. May salahin ti kurang ni manong tapno baling nga engineer, kano may pasana lakit ti board na, siyempre, nananay ito nga engineer. E din to may sapay nga taon met, di saan nga nalpas ni manang Aimee, tapno di kasta katagbaling nga nurse. Kanimay da nito balay manong Naimi. Imadu kami, kinakaragraksak kami. Kinasaritak ni mama manong Naimi, tinamin santa, kasla jak mamating. Anya ko matasamo apat siya nanak. Kahit yung sawen, pinatgan mo't lang ni Apo Diyos, daw dawat tayo. Tapos si kakadi, may sakamat ka mga dawat. Kata sino ko matasang nga mga dawat. Nga masilawan ti panunot ni Papa. Kastamat anak. Ay naman ko kayo, anong trabaho ni Papa? Abay nga kabaylan na kamagbasahin. Ken ori damanong kinimanang. Sa adada pa yun dito balay. Ket kabaylan na tayo nga suportaran ni Papa. E din ta 5 dagiti apuko yo. Ket agadal kam nga talo. Abay ma, nanghabak ka din ni Papa iti substeak kano luto. Naaramat matlayang ni Papang mo. Ni Papang yo. Ti kinababaero na. Anya? Nakababae. Iti adda mo balin na. Anya? Kita isot nang ipatawid ti dadu mga saning kuana. Kalpasan nga natay data nga babae. Nakababae ni Papa iti baknang. Kaditi pupusay data nga babae. Ijit last will testament na nailanad sa jay ti pasit ti panakabingay ni Papang mo. Kat panakalan. Iso nga da aramatin yung agbasa. Damat aramatik nga pagnegosyo ng iso trabaho kita. Kita makadlahan nga mama. Abay, damat lang pagsayatan ti babaero. No amo na nga aramatin. Saan ka din adad nga babae ni Papa? Itatada kwartan. Deta nga rin pakapanik na kag anak nga talaga nga nauman. Kaya't nga sawen, ada pagpatinggaan ti amin. Nagpatinggan ti kinababaero ni Papang yo. Iso nga, kas makita mo, huwag nga rin sobat may isang adlaw ko, ma, imubing kayo, pimintas kayo. Kaputa, kayat ko, nagtultuloy nga na pintasak, tapno sa anan nga mga alapay ni Papang yo tis bali. Ang mga matno, kayat na madla tayo karisabong. No, talagang itultuloy ti panagbabae na. Ngayon na singpeta ni Papang yo. 100% nga napanik na ka. Manong name naggagadan kami nga nagraduar nga kakabsat. Kitam kadlay nga ya. Kat kastaon iti ragsak mi, iti ta makapagturpos kami kat ni, nag-blow out kami nga talo nga kakabsat. Kat grabe manong, nakadado digiti imay. Siyempre, may sakadakwada manong, ni Carlo kastamat ten ti boyfriend ko ay best friend ko nga ni Wilma Graman ti boyfriend kadong kadlay nga ya friend. Pimintas pa yan di malayo kompleto at alikamen nagagandan kami lagayam nagturpos nga kakamsat. Ano ti sekreto ni Papang mo? Nakababae ti baknang kanidi na tayo. Napaset ni Papa iti nabati na kinamaknang. Oh, kinamagadlangan niya.
Dapat lagay ang swerte ni papag mga babaero. Wen manong name tilikudan tikas dya idi nga kinagulo ti biyag mi. Tiyan mo kini manong name kit nagtultuloy ng kasya ti biyag na manong kinimanang nananayon ng engineer ni manong June manong name kit napintas ti trabaho na empleyado ken na agkon kontrata. Idin to tani manang Amy manong name kit nurse agtrabaho manon naming at napindas pa yun ti sweldo na tanangato ti pwesto. Manong naming na damot lahing iti kabukbukudan nga balay di kiti tuwa ka absat ko ngam na si dagda iti balay mi. Ket siyak manong naming naturpos ko maten ti korsok nga accountancy karakter trabaho ko maten ti bangko kasta maten kinikal. Kalpasan ti duwa nga tawen manong nemi nga pa nagtrabaho mi nadan kami maten iti pamilya ta nagkasar kami kaya itisidong da papaka ni mama tinagnaidan mi. Intultuloy manong nemi ni papa ti trabaho na kaya intultuloy mat ni mama iti panagnegosyo na ket ore no saan da ko man nagtrabaho kompleto maten manong napintas tibiyag ni manong John kastamatan kini manang Amy kinapintas matibiyag mi nga gasawa ken di kiti duwa nga anak mi. No lagapek tinapalabas ket kita taglawlaw nakadado manong dagiti malpay ti arapap na gapu ka dagiti mading mapaspasamak panagbisyo ken ti saan nga kinaurnos ti relasyon di kita gasawa kasta kam idi manong ganda italauna iti magyamyaman na may kinapot Diyos. Baligimot lang tinagtungpalan ti amin. Itilikudan ti amin. Dito nga rod, manong name iti pagkabuklan, tinakbat imburay, nga pakasaritaan ti biyag mi, adyak tupulos malipatan, nga nagbalin nga paset, tilagip tinapalabas. Sladyak na namaan idin, nga mapasamak ti panagbalig imi, itilikudan ti amin. Sabi ko nga, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan tibiyag, kadagitipadak ng dibangeg ka nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagaya mo, Enrica, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you, met kang ka, Enrica, iting ka pa nagsurat, kan thank you ka nagitay narway, nga nagdangag ka nagbuya. Kadin doon bigat papagayam sa walin tumarin nga naimbaligyan nga pakasalitaan, true to life a success story ting ka mangigan manipod ka dagiti adung agsusurat kada tayo ken adu pa dagiti urayan tayo nga agsurat papagayam mi aya kada gitay true to life success story da ken ore pa dagiti pakasalitaan dagiti nalpasen nga pimusay nga posible nga namnamaen nyo nga makaitad ti adal ken naibaligyan na pagsalitaan. Sa tumaten ti pagayam nyo ni manong yung Nemi Ruiz, magimatbatin tinin bagang oras kada kayaming nga sa kapada. Pabay na po.